ka KSU West Kasihan District ringkat perka para sengbalang kejungi ke FKJCP entah kasni kum katak kejing penram pat kejing snolan entah ki perdok ki prasnam ki bala koloniap anti hamukro agada wajing sya siat agada ki Sarkar Assam te kumta entah kasni ni lapelong katagap plak-plak ane ban pendeng lamayong hak keleng ki jeka habro kawi kawas Kasihan District kumban cukup cu penkenmau haus nam arajar sipo samut ki perdok ki persnam biyungi halti lampi ki lakolon yap hakaju hi kitang kakatang suloi juga Sarkar Assam pat menin gasngi adu sanmut ki perdok ki jungi ki lakolon yap hakiju ki ketang suloi juga Sarkar Assam tengit penpau ka cing penram ka bajur ya ka cing lek reklo juga Sarkar Assam pak kim kanchu wat kim sembreu kom ka jaj penreu ni penram jur ya kom kena ka cing lek reklo kenturu ya ka Sarkar juga miklia pan simkhia pan putrekam bardor pan pakem ya kita ki breu ki badan kti pa peniap ya kini perdok ki persnam bijungi pat sagawai pat kalian kum kasangi baru gawai rekat pat ki para senghalang ni kentu ya ki perdok ki persnam lagalong simet ne lagalong nagaliang Sarkar pat petpau ya kata jing skolam namta ki perdok ki persnam soba ban pesangek choa ya kini ki tamasa para ki hakum kene gayong ni petpau ya kata jing teli ni petpau ya kata jing skolam ya lau dok persnam bejong pasakawairu nagaliang jungi kentu ya Sarkar pan penklain sisuk kilat pahara segi kaput keleng sodong juga prih nyutrap kenapa kinong syong snong pat kinong syong tau juga jai perhi kindon habdeng ka sup kasain pat ka jinglong singai ka kinong katau ka jongki baik kumga Sarkar miklia agawede berkene gajing yada iki prodok ki pasnam hak keleng ki bordar jongka pri hunyo terbi berogoi pan penjuk sai ki wepat ki jela ku Mizoram ki Nagaland katno ki sim jingket klik lada jai ki prodok ki pasnam ni sokmen baga jela miklia berkene ga Sarkar ke pementa ki larakhi kata jing dapsan posnen bejongka rai ki dang long kelung sak adu ta Ompatan kata terpeng rempak wan sim kata jing pak klik nantaki perdok ki persnam ni ketujur bag Sarkar wan mulai kena syuk rei to sim bag jing long rempak kan long haki kenapa ka jing syong sup syong sain jogi perdok ki persnam jogi kan long kumbalong lan kiwe ki jela sakawero ni pak ka kubor solan sekito ki long ying pat kito ki paradok jongi ki bala masau pat ki bala klat pa ai bo blai jong jing sup un petengan yaki hakawai pat ka hima ki penang jong blai ki para nongalam joka Kasihan Student Union joka West Kasihan dekat berni ya trailang berki rupanya penpau ya jing sumusi ya jing dukno jing mensim perdok persnam jungi ente jantia hills ni le ke black flag day dan sui sisa kadi ke ba susi ke bana kapor nim kamding shu ke badang thamai kamding shu ke ba khla ringi i ke jing syak penyak ni i ke jing syak kem ke jing syak thombor ba ke jing le don bor Sarkar Assam na kapor ya dijat benreu ke jungi ke badang bordar ka ba khamsu kamola shu ni i ke kubor mentas ni golong ba lanang penklan susu iki bor kulit bor pahara apot han keti ke Assam House untuk kan itu penpau yang judi ke Sarkar Meghalaya ke jungi nomor ba ka cakap bukan pak kulit ban ya dai ki bre pok bordar ya da ban hantai na ka pos ni ui ba la da ja ka iki ya ki iseng bahalang ya rali iseng bahalang tang hadin ka tu kat nisni la da mi kinu ki kumengi ong mo la da sa thap oi da khar kinong yalam seng halang gila haplet ban ai pensyai
lani ban habli ai syukur notis akmat dengan government pentian niki de kikis di balai pujan te hendrai kat ni ka jinjam ta ka basusi kamdi ke ke basutenat to sarkar Meghalaya juni kan susngap ni ngaliang ka seng kat bat kui kiseng bahalang ni trelang ni dawa ban kem mardor ban khot ban kem lani ban bu de inquiry mardor ban aji pensistom jadi pulit Assam yo officer in charge bodon hang to kapur ba ai ka order ka ban siap museum di Bululu tu te Gentle Hills bat ba kamdai ban susngap kuman kamdai ban su ino tang kumni kumbala ban mene kumbala ong mene na kaliang juga ki su ngil ni ban biang e kata begini kita masa di ke iboro tin sange suangin ya penpau bangi kum gejat ben riu ni ateli ki gini ki baja menta ni yo i ke sarkar menta ka ibor di kulit lingba ka tanap juga badi pet ya ka an ya ka law and order po Meghalaya balan syong bersyak tang wei armun penting khmat sekretariat tu la pa ke kulit ki ba ni dapat ki la ihun sisa naduk karyam naduk kikiar kita ki ba kikira mereka ikut susi ke bengi i benen ke jinja po Gentle Hills kalong ba omdon wei kulit ban yu kat kong ba bengi yo snow lele ki phetlang sei gija kita di kulit sei gija kita ki ki sei gani ke pisah ka ba mengi pat ba ngi ai syaka sarkar ka pisah pat ba ka bala invest po police department ban pet ya ka law and order balik gini ki bali ban pet balik ki pet tang haka jakasor masuk ban omai ka sarkar ba klet no gini ki ai baro ha gini kulit ibadon menta syate subordar kin yang baniada ni yo semua menta ba sien on sedang ya ban penbet no kalau pi sektor hendai nilai yo i lupa ya tu jinjam menta hapo mukhlak badang sudah banja kani ka pen isai kedar baka sarkar Assam kam khen snap ya ka sarkar Meghalaya ka badon hangni menta bat ka jing singap kuman jong sarkar halor gani ka jingja kandang pen bitar kandang pen ki susu yangi ki jet ben rem khasi ki parado ki parasnam ki bamat bat ki yoi kum gini ki jingja ban ngingit scam ni dawa ngingit scam ba nang ni sekhmat ka sarkar kan petmat kan kindet no bat kan le ya ka ike badon kam om ya ka bakan sutap itmiau kum bakala jule ya ki babun ki kes ki bangingi yoi ka ban sukut tang haki inquiry ka ban sukut tang haka meeting ke jongki ka cabinet meeting ke jongki ngim kuak syukum katu hendringi kuak ya kani mata ya kani ki jingja hi ka mata kalong baka sarkar kan sim instant action ban kem ban pensaja ban ai ya ka jipin sistem ka badai hok ban ai ya kata ka hok ya kini gilong yin ki bamat ya kani ka jinjinja ka sarkar Assam ka terwasan la hato sanla kala biang ban thiet ka jingim jumbriu kala la ban thiet yu pa juga yin kala la ban thiet yu khon juga yin kani ka ikai borok ka pen i ka jingbom khen kor ka jingbom khen snap na kaliang jong ka seng FPGGP ringkat buat ke KSU ni pharu igani ka khubor snowlam mengi ki seng nang ni na West Khasi Hills sek di bilong yin di bama ya kani ka jingja ka susi but I will blay ka jing suk blay ka jing pentengan yo e ka bandon ringkat buat ketulung ya